The Lunghar Baptist Church Women's Society 75th Kagashungwi Platinum Jubilee Program we Kakhanez Miksho we Sunday evening worship service li Razanghai itum psychorally Jishu Christo we mingli ringapa salam salushitalaye itumi Ngazin we Khokharum Gazib Matang Satapai Kavai we make up the highlight Sami Dale Aring Ngazin we choir city la Ishui Mater Church Phungyo Baptist Church choir na Kwimi Babam Lire opening hymn KL number 184 invocation Mr. Joyson Shaiza Tikan Phungyo Baptist Church scripture reader Chairman Kamasom Kulen Women's Society text na Galatians chapter 5 verses 22 to 26 special numbers Aring yala Phungyo Baptist Church choir we na itumna khangana samphangli shidre kakhaneli Sunday school grade 1 preacher Miss Linda Gazingmei TBCI we evangelist topic Mirin Kathar samgaphangwi athai closing hymn KL number 236 benediction German Nungbi Kulen Women's Society
how pokvai itum na Khokharum lali 184 hi itum sai ko na kya ga she na maning ga da sangam se Masot la khayala kui khangiya itumri ksak fa ribra arwing zin ribra itum nawi Kathar church sim khorum simiri ribra nari khorum khawai nari masot mi khawai nawi naungra itum sai kor razangai re ribra program hiri changda khlai sai koru tungri nawi sok mi tasung milo Kale aji aruya tamri nawi tui mizag da clay nawi tui chungmai da shok mi da rivrai tumri krema nama shok sak mila kathok zir sambang da mangla wi kathok zir chungmai da chipem sang milga itumri chho milo nana Lunghar Baptist Church siri jingum hangsini da phanga ga kusung Sambang sakyuwang rira no in our razang the clay sai corona Kalahiri ram hiri lay the clay sai corona narimasot me the ning shida achi rira nitrehi no we saw him mangaina chotrak and randra the clay lungsandak and randra the clay program sai rihi how could Pogana achi rasunda rira no we saw me we mangana kichicha part kuirga nari chikat laga rivrai thum khorum de lekho ra tinghai shiman khai mang sarak karuno ka achi khamayon hena matai mai da mangla chungmai da tang khulung lai kan shok da Lunghar Baptist Church wiena rivra chungmai da noi pau ba ha shok da chungmai da noi now chungmai da maya sangruno gji itum sai ko rui se aksane rarang zinwi service of bokwai khamong shomilo chingri vriena hago bogain ka kubasung da itum nawi kathar mangla jin chi pemi da sok mi maya khui ge da sai ko ri Jesus Christo ming sing da se aksane. 'Amen. 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 '
se ha sami khai ocha lening shishi haire arava church local church we shongaina program singa khabai leida khlecha atam ra khui miruno chuitili women's society we shongaina presentation atam khui miruno Jacob chang khai thili scripture reader chairman khamasom khulen women's society na rapa miruno program khangche khale here special number scripture reader na atam khui khai withili special number hi Phungyo Baptist Church choir na sachang khai thili ishiwi preacher Miss Linda Ngazin maina atam maron da khui miruno inang ning ring machilu Women Society Platinum Jubilee Huey program ka chung gal da ngachila kha tam sa sala la church we mano tha ga bai wat manga le hauda aru tam hi in ra khang ning ne ram nau ping wa thai khai ni kha che khmi ngaso nau invitees ka chung ga rau ga da hita da in a hang khangai ne isi we church accountant itumi tam hi ma pai rang ka class la kai na awi phusali ka khnang ga cha le haugada imphal li tang halaka imphal we hospital na chenims na delhi song refer saugada a hi delhi ka khani kala awi ka cha thi arari thak ta wan ga pai meaning thugada atam ka changi cha haugada I tam ma pai salala patpam hinang sam hauga da powong hauda tigan na machuklaka awi ka sakchi thai hauda maya khamiji yarili khuika yarili thailga yarinal maya hauda awi muhut kapang khawai tigan ni rom sang hauda tigan Mr. Isaac Gachui accountant we muhuthi Mr. Miwan Sang kaching maili kapang haidale jena iwanao Miwan Sang na apam shong rangning mirono kathara lai gena tibam akha pasok laka tang shikai bang thom se ha sarum se itamai khang cha church vitam kapai ni gija kacham accountant na shingi da khlai kathara bali chapi record kika handing and taking sang roki jin karu ya sila da ram ka ta le au ga da ji wa sin ma le mare ka account mana khang yi ji ji akham Jubilee ko pa ka hi manga le tam sa ji khui man yang man la ka itom awi wa sin hi ari hi rang ning khai iwanao ngon chang ka jing mai na sao re sam sang ka in ka thara la re ge na tu pam akha ba sok ke 1 Corinthians chapter 4 verse 2 1 Corinthians chapter 4 verse 2 Higada odram khang thu bingwa akhawawi shitsang ka ba ye bing ngasa phumra shula khaya sentence ne khathalala pawu ta rono sa khang tha rono lupa ga sing rono chairman than khami rono kabi khami rono shitsang da yarwin shitsang da ka bang sang khai hi Rivanal shitsang ka pai akhwana ga je varena jahan ka pai rawakha varena jahan ka pai odram khang thu akha ngasarun ok thui rei sang hauda akap araina wat ka sahi chung mai khar hauda ang thor pa ka dali thum there thais miungala thanksgiving milala ara lupa anai ma chongla bangli sang khang ro ka tam sao ga ta yewe bank transaction computer li mobile li ta dong sa ja tam rao ga da hita ta khni thot na chang sin la ta la rao ga da ka ji hamli iwanao Miwan Sang na mayak mi wang la ning xie ari korin de receiving li pause phone hang ha da ta sim korna la tikan na la church na la sitsang ba ya odram khang thang sarano matala ga na rana sitsang ba ya odram khang tha khang sarano sasas mi ga chi we wat pam wat manga ngaran khamiya khayei khamiya kasa khawa awawrevra aring chin
women society we ring pala khai ni tre ang ranang ye singka da khle tam hili church we kamataya wat manga jpm gi chile hoda awanao kamasa ka bai le khai we bang awanao kan sin ka bai atam ra hoda hi we bang wat pam wat sin hi hor sang mi dale chi sin mi dale pro ho no we kharin khle chi sur da no we sa khang the hi khai ka pha bing le changai khasna khlo ka bing le changai mi ko ma mi gen li ton la khai nem la khai wat pam wat mangali ka sa da mi le changai lari ka bi ka thai them la khai mi le changai pro ho na kharin le de mi bing li ka bang khoi khai nei a che I thom we char sui tam cha ta khle hi li han cha bu mai nei tu mai van au ko pasali ka nang ka cha le hau da tam hi ma pai khra tam hi li wat manga hi sa hun ga hai hi sa ba gi da khle hi phung chon ka vai nganui ka mai ya iwan au khli ka bang sang da aru wat pam ya bang hor sang mi da le mi kuma we mi ke ne thai ka pa ya cha pi record awi bang li ma hor sang mi sala la just we can be sit sang da ka bang sang ka hai yarina la maya da aring chin azumi soin thui la ka lan ka singa ka sa da alang chal la khai ot manga sa wa phok khawai ot pam ra ka chang nang so da pro ho na we atung song me pang sap ching rum sang mi lo phusala ka pha mi lo matai la ka ne ning ka thar sai ro ra khai ning ka tong guk lung ji leng sak mi lo sar sui bang thor nga chin yarina wat ka sali ngalang chung mai khar da ting salala wat mangarit mai khar da sa salala pray we ave chinang ra wat mangali la a ma chang thu da tanar ga hai manau ga hai mang sa ru no char si wang ana yang atam ning quing dok chang la ka odram ga thumi ki jaw ga da awi sim khur li la noi nga chon khmi chi ta sung mi lo da sa sa ta ka pone o ga thui le ga sang song cha thak ta na sa da khle hi li khani thon na sing phumi ji wat bam la wat manga lang sa ga da o ga thui awar la ma tai sang mi lo ma tai la ga na mang la ka thar na khami thang khamai awar je na ma chuk da khar naw li khya si thai da nganui khamai ping li phaning mi thai da wat sakrum ma ping li ning thal la ga na bhap ta mi da wat sakrum da a ga chang mangai na char se o sen wat manga ma manga ba khamai la nga sa ru no awi wang na char se wang la so khami awi wang na chim ko wang la so khami sa khawai thum sai ko ma so khami sa khawai mi ki chi veli wat pam wat manga nga ye khame ka sa khawa vare manga li anao mi ra pro ho jisu christ we ming sing da se ha sa da ka po nei amen lật lùi da bằng lan mi khvai adam khuri shi thau ke kresa da aru ngazin bivrawi pau khapa khura mi ki je miss rinda ka sing mai li introduce sa mi nga ya a hi ki chi kha mi kla chi laga imphali le dek le pingli evangelist akasada singum phanga otram ngathira ka ya china akhana kala aru hi tangul baptist church imphali home evangelist salaga an otram ngathi delaya mulunim na kahai sinau mangla simanda kleri pha ko khwili ukluning tongding da horsang laga mirin jigat mi kasaba sinau akhane a simma pannangai jiwangai na ramnau ping kala tedi ge sping hang khangai ba hikatha mukun khale sinau le simpan khawai seha sang sakai first preference locally mingai local na mukhira rakha aya shok naurina ali legishi asak sada banglan mingai ji na ithumi khya shi khangi we miss linda kasingmai na jong ramirino laga ari banglan niki da khlahi this grace lunghar shinau long president le ming sangai ana ari banglan mishok gi da khlai madam grace hi church we deaconess 18 years sakahai brave akhane
ali pangran ming sangai ka khniali ari ngazin wi hawk phok se ha sa mi ka haya Jason Shaiza digan Phungyo Baptist Church anara ra khwi mirano Kaguthumali scripture reader Chairman Kumsom Kulen Women's Society Aring Zin Bible pa mi ki gichi Kamadeli Aring Zin wi benediction Nungbi Kulen Women's Society Nungbi Kulen Chairman Women's Society Now sada Lunghar hui projector glass sound system atam gachida khabat khalai ji wang chon mi ngai re na chon mi dak laya chamir peng wi manager April kasing me alila society na ni shi hai ko gachi panglan sada mi ngai Lunghar hui kai gu ne ko tong am sak thai ma lei ma ne Aring Ngazin wi Kathar Tipang Room say Galatian now ko big sang phanga tuizam gada khanien haborga mugada throk pang room say Kamong lanak leikashi Kamatan Jingri kahai Jikami Lumashan kathai Kapao od Ningadong Bulung khanim Kala khalada khangarin hikatha shokasaka Hikatha wivang ayin mawai mana Jishu Christian ngasa kahai bing chia Mikumo wi khangaja kamatang kala ningajang saiko ruji jithithaira Mangla na itumni ringsaga ana itumwi Mirin khayai phurungra Itum malang so phaphamra akha aina akha maningra ngrok ngasak phulungmara kala akha aina akha mamikpai singolok phurungmara
Aringia Kasik Atamili Church Lira Zangnaga Rivrawi Pau Hamata Itum Nara Prohojishu Christa Lira Zangnaga Ringapa Nitre Litumna Sharuk Zangra the Rakai Psycho really Rimitui the Iwi Shalam Midley Kala Ishui Yahoma Yahomshina Board of Deacons Achu Bible Pa Mikai conduct Sami Declay La presentation Mikai Kalam Tailagaina women's we office bearers, executives Psycho really Ning Shibidale Ili later the atom Quick Havai Natumna Paning Mida Ning Shilakai Regji Rimituida Hangai delay. La presentation Akasafuniga the confusions that either even notes la high kind. Ari Bible he talang in a palm Matthew chapter 3 verse 8 Yang room saji Matthew chapter 3 verse 8 Natum khalata ning natai chao haira gachi otsak aina chithailu Latluida page Natum khalata ning natai chao haira gachi otsak aina chithailu saya sase Lu commission nation a Dawnthing kai shaba Maya atam hili proho ngachakyang kai atam kasik atam mina kaya ang masok ngay la lumtur ay da shibli pam ngay atam hili nawi naong raping na pro isya may itum na ringapa celebration hili sangra brivrali khorum da ninggashi milakra da razang kai vre nali yang laga nali ngakaw ka laga sok mi sambang lakay da razang ser dale hili brivra khangazan na inang aning da iwi matik maning mako nali hor sang dale iwi male nana sam thamilo pro matui shokli mikumo saida matui yon khai lang khai kya khajang salpai brivra chikthajina mili uglungli maringapha sagzu offen kasa mangsa khwai narawli nana shijimida iwi ningkhan iwi ka phaning aina khamatui maningla nawi ka phaning khamyawi tishur dam tu shok shap khwai narawli nana sam thamilo nganagi gichi psycho rilila brivra ngana thai shap khwai nana manglawi khana uglung shomi hailaga vare ringapha khamathan ngaya tam sang samilo da jishu mingni kapone amen Iwi tui pongi Mirin Kathar sam kapang wi athai the fruit of new life Atang thor ishi speaker na Mirin Kathar sambang khawai angayung mathalagay na share sami haire chili ana tui akahange Jishu Christ li quick sangwi upon li an hangne. Jaina hili hipa hili mathalagina Taishin kui hailaga, kui sang hailaga Iwi matang li ragi ji speaker bingji ji natum na hangna li natum li kanara gajine. Iwi hi mathalagina makui sanga arama ka ahama matuigi gaji bingna matui sala makana vai mara gaji mashungla ke angayung ji ana hangmi khaine ara Jishu Christali kuisang laga mangla gatharawi razang khamiwi mirin gathar sam gapangwi athai gaji khigla gaji ari
Pasho Khaire, Galatians we 5:22-23 ji yang room say. In a palu shit ke. Ka manglana legishi, Kamatan, Chingri Kahai, Ju Kami, Lumashan Katay, Kapaot, Ning Katong. 23. Malung Kanim, Kala Kalata, Kangarin, Hikata, Shok Masaka. Hikata Wivang Ain Mavaimana. Galatia Koho Apam, Hiwi Church later Kale, Hiwi background Kationa Hange. Galatians Miping He. Ari Judaism Kajiva Ain Mayon Palungra Kaji Aka Akana Jishu Christa Hina Shapaire Kaji Group Kani Hi Kailaga Mi Kai Kara Laga Pau Hagashoki Yonda Raha Shok Jena Atomi Puhangapa Kara China Judaism Kachiva Ain Kamionu Mirin Jili Kationao Hankong Vareshi Saga Jikasa Kationao Saga Jita Ain Mayon Baluik Jita The Kapam Atamli Polna Kagabi Jitine Galatians Miping He Atumli Katada Tang Roklajika Violence Kangmu Hangshao Kon Gazar Rot Kamarat Kala Shitsangapai Miur Maning Maniji Mashitsangapai Majihan Gapai really unreliable Majihan Baiji Lega Atomi Kathar Ot Tada Rag Shok O Arajili Matakakai Aha Shogiji Ari Hangsi Jaka Ituming a Jaili later clay, Maveri shipping the Sadakale Mulungui now Lila Azak Jikang Dayaga Atomi Chipine the Khokharum Hai Ting Rong Ka Ngatayaka Jili Khokharum Hai Maninka Ot Yur Hangate, Kathar Sam Gapangli, Chitsang Papaji, Chitada Galatian now being Hila, Saiji, violence, unreliable, and love for new and curious things. Gajine Tada Ting I like Jim, the Kakaina Rag Kathar Rag Shok, Chikataji, Ting I like Ji, Miurne, the Hangi. Jane Higata. Abamli later Kale, very shipping he, Atomi old nature, Kachama Atomi, Kasahavaji, Pailakaina, Rashok Paijitla, Hitada Pau Hagashok, false preachers, false missionaries, false prophets, Karali, Chikta, backslide Sapailakaji. Atomi Chitada lay Gaji Kationo background Kangne. Jena Ariwi verse 5 we 8 9 Jili Yanka Itumna Kitaikla product of the spirit. Mangla Gatarawi Atay Atang fruit of new life Gaji Mirin Kathar Samgapangwi Atay Gaji, Mirin Kathar, Hikaji wen Sampang Ragla. Mirin Kathar, Vareshili, Mirin Kathar, Sampang Gaji, Kaji wen Sampang Ragla, Atang Torm Tanakana Jishu, Christowi Apongli. Ang Yungji, Hang Mikaiji. Chiwena Kara, Mirin Kathari, Holy Spirit wen Karani, Mangla Kathar wen Karani. Ang Yungji Mushungaika. Na ili Mirin Katharji Rasam Bangi Gini. Ang Yungji Mamshunga Mirin Katharji Mrasam Pangnak Mre. Jena
chili shoki kji athai khigla jaka athang wi hang dak lei kshi khamathan chingri kahai chu khami lumashan kathai kapha ot ning katong malung khanim khalata khangarin hi saikori Jisu Christali kui sanghai laga mangla kathar na razang khai miyur pingjili hira shoke gijine Christa magazang mi jiwa mangla kathar mra lak mre na inavre shine da hang na pai e kha athai jili thai gi jine hi kachangkhat vre shine hi kachangkhat Jisu wi mi ne hi kachangkhat mangla kathar sambang haire Jisu na ali pheu mi laga khui sang haire gji awe athayan sambang gi jine thai gi jine jide lei gi sim lei mane khamathan ma lei mane chingli gai ma lei mane chi khami ma lei mane Aji shokta kalevereshi wi mirin hi malay lak mane thaka itumi vereshi lakai gji Jisu Christ hi iwi alungli lei haire I khuisang lak haire gji hang paira la gji wi question akhar rai gji hilip kathar lairikli wa mirin kathar wi athaiji hi nei jaula thaka Jisuli sambang khai jiwa mirin kathar sambang khai nei jaul naga ji sambang hai ri jai ka aywa athai him lei lue ka sambang hai ri ji khag piktai jine ne I hiwi athai hi sambang hai la shokhai la gji phaning khui sai Ephesians we 5:8-9 ni ta da kapi de natum khareli tang khamang li lei sai kha ara kohorwi mi sai re pro ho Jisu Christ wi mangai nang jine kala kohor ngsaw gi da kohorwi naw tha da zatlo English when the translate kasa ko to yarji second da masang samre walk as children of light kohorji sambang hai ne Jisu Christ sambang hai ka chitha ka kohor wi naw tha de itumni zatlu dangi for the fruit of the spirit dang de le English li manglawi athai jiwa kapha Kamashung Khangrong Kala Mashun Chi Manglawi Atene the Ephesians li kapi haidale Jaina atang atungni hang khai jaina ari Ephesians li hang khai compare ungsa ka chi mashung de lejila Mangla we athai khangmu khang shaw ne malung khawat ne machi khami ne kji mlem ne mahang mane itum ne Ephesians Galatians we 5 we atung jili ari passage 22 to 26 we atung jili yangka phasarini kharinga mi pingwi athai ji jili ji thai ji ne jaina itum na ji compare salaka na I Kachipali later legla, Pusawijili later lela, Maninga Manglawijili later lela, Kachi comparison Akasase. Chitaka itumi very shiwish shongzali progressi rare. Comparison Malayaka progressi Malar Lakmre. Compare Gasatar Karsalake. Chandachi compares us say Kakhaniali source of the fruit Ara Manglawi Athai Kachiwen Rarakla
verse 24-25 chili kapi haidale Jishu Christowi nga sa ka hai ping jia mikumo wi khanga cha khama thangkala ningka chang psychology jithi thai re ji Jishu Christowi nga sa ka hai ping jiwa ga jine ana source ne jine ragi gi source ji awe na ragi jine mangla na itumli ring saka ana itumi mirin khayai phlungra Jishuwe na khara source itum vareshi kachung kachana vareshi ne jilaga accept maksa tada wal aka sa pin kai tada marazang khawai athai mum thai khawai marazang khawai wal aka sa pin kai tada itum ngamu khangrok chu khami makhlei leigishi makhlei Khokharum kasa mashun makhalewi ot kasa hi katha hi leishon hawe hi itumna vareshi nei jilaga jishu nei jai laga wal aka sapin hawe jilla athai ji mam thing sak thuwe jine chena source jishu na kharang saw kita itumi open sala kaina ngarai gi jitai ali welcome kasa darkar sai John 5:5 li ina arong nei natumna aphang nei ji natumna aphang nei arong ilimle ka natuma athaimam thaimre na ihi jishuli ngavaptit aina mle ka athaimam thaimre aming mang aina khalei china athaim thegi jimni kautaw re ja itum thingrong akha awi aphang ji tek tai laga tek chaw ma ji la thada ka teu na hoi thada heng sa laga khale ka aphang ji wa athai mam thai lu ji kaw ta ma ma naw gi ji la ka ta ta khai ka ta chaw khai ba maning ji la ka teu na wa thada nap laga le dak le kha ji athai mam thai lu ne ji la a kaw taw ra awi atam ji theng tut kai na thada amangan ta tung aura masi phanjan thada ta tung haum re Jishu arong jidi khalei ne jibaji matek tarang jine kha gatek watek tai laga katiau na akhana thada heng sa le khalei ne kha jia masi kharali thada ava theng phungau gita tatung phungau re athai lamam thai lum re Rom now is 6 li thada ka biai de le itum na thai Kaja moray sa hangai wi kangajaji shiman kawai kajama kangajaji kristali ngasoda krustungli ting sakhaira ji aina itum ara moray wi raw masalui mana kristali krustungli ting rum khaine Taka itum moray wi raw masalui mana gijine ka ajivare shipping hi Kachunga chana Krista amingli vawe ka aina mating rumane China moray wi raw sa laga pamching fuye itum Vareshi sada itum Zingum sang haire Achi Platinum Jubilee Women's wi ra haine Kapai maning ne he Ishavu long ngunui laka 4-5 years kachi atamli Christian how women we he department he association he lekhai ni wa ishavu long ngunui laka 75 years ka khai ishavu ajukum 78 years ne 79 zatale Shanghai rezilla ka aj ji bam thada achala khawi shit kasang bingji ji bingji na shit sang khamai ji bingji na mashung mai da zate arui honwi itum bre shi binghi khamshung ni ma za thure
China Kamataji itum one gashokji gachamatai to the ting tut tawe. Itumna Ari ina Rivrawi Mingli Pao Ha Shok Lagakazat Marakli va ting tut in a Tadakazat Langvaji. Ina Jishua in a Kationo Tatwikai. A Mingliva Awi Sheba Salag Zataklene, E. Pao Hashok Zataklene. Ka ina Jishuena Manganaila, Imangina Zatwega, E. Ting Hawizilla. Ting to then a mili, Pao Hashokla, drink a pamely zidla. Naga Nganasankai, Watsankai Shimkurjinala, Quisang Pamely Samre. Chizada itumre she ting tut ena young makang shanbaka ting serire ji tru chai laga arong ji mati khawai atai matai khawai hotna segaji kachung kham sambang mane masambang lak mane ji maning ne sambang e kha machung mane ji ne chung mai khawai itum hotna se Atangwi in the example committee tingrong ari arong wena awi branch tekta khaije arong kai ka vai thada khangka miaka tekta ji thada ungnap luyawo tekta da mathengrang kha chiping jili itumna khangka laga Arong jiwena mang pak thui khwai itum hotna se achu women's being matai lagaina avung raping roll tra khale avung rawe shimwi president gine avung rapingi avung rapingina vivrali ngavaptit in a mock tweaker Avajina Vareli Katai Avang Sasalila Ningji Chingni Kaimale Mene Shim Mungzangai Mene Tada Anakaza Chilit Sat Ngai Hawe Issuing Lemli Miakale Evangelist Kathar now ne Kade when the evangelist Sarakai Ka awi aprevu hila Vivrali Gatave miva mine Ka ani mang shik paile hawe Ari sar haire Chita sala mang shik paimne Kigla jila aprevu hina A virgina shimwi a virgina Vareli Katai mine jisalala Mavre shiwi ot saktra khasawe China avapa hina Vivrawi otram ngatu laga aruen dangda Tada ana kashap shim jindi Zang laga saya sami za zalala Ali shim ungzang laga jingli kaim sambang mane Kiwangla avujina mangla rini khawat layao kita Ina avu pingji da ava pingji ning paire khai masase ava ping la jipam me naungra ping la jipam me avu avana saya agya sa laga kazada prali kya ga thai mi sa sal naungra pingji breli mathe ka brivram sang ka jipam me jingli khai maling ne kha itumi ara manglawi athai Kamatai atam nga sa kaine Jishu Christali mga paktwila ali naptit ena oktwi ran kaji atam ne Jisah vai sase Khanauli ayin aka itum ngak prong lili Hi katong hi Sara aka verse 26 li Itum Malang so palung mer
Mangla Katharana lang so mili marazang mo. He itum ngaki gitai. Ayin ni rules aka itum haigi gitai. Rules aka itum hai pungra. Hiwi mangla Kathar razang naga atem teng sakrajika itum marang so palung mara. Aka ina aka maningrak ngrok ngsak palung mara. Matanang ina hangai day itum maningrak ngsak mara day. Iwi maram sada ina maram sada mi akana ningrak kai. Ina maram sada mi church makangai mane. Ina maram sada meeting jili mawangai mane. Ina maram sada vi meeting li masangai mane. Ina maram sada shimkru worship li masangai mane. Ina maram sada YouTube jili ima wangai mane. Chi masang sak prong really jine. Ili mina ningrak hai rela. Kaji pasok prong re. Mandingrak sak really. Malang so really. He points bingi important salak kai ko. Itum lang solake. Vereshi singum shaka langai re jeda lang solake itum ba. Tada paire lagai na tada Jisu Christ itumi bang ni khali tada itum na sami loji tada ana jo sami ge ana rao tada sami gi tada lang solagai na Jisu li azing ni ha hele ge itum na sit kahak baji kuyawe langgaso mirin chili Jisu Christ wi mangla ka tharam ra sang pai mane kala aka aina aka mamik pai shi ngorok pholung mara mik pai shi lage arui sadak le isi bri shipping mik pai gi shi thada pui khai ni na ila mik pai shi de le la mili mahang sai aba mik pai shi thena ko aba chi tha ko mang I sa de le la ka chi 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 pa chi pha ka shok darkar sai Philippians 2:3 li tha da ka pi ai de le khalata masot masau alung kha akha na akhali phamaya da phaning ngorok lu ina lang swai ka ikhlata masot miyaw gi jilla kha hili Philippines li hang dak le chi khalata masot khami chi khalata masot lo gi ne ana phamaye ana themaye ana chuimaye da khuimi lo gi ne chi thaga adang atung ni hang khai chi leishi khangrok chumi khangrok khang khangrok gi chi chirare kha I nei lang so nai ga I khlata masot khami chi mi hai ga leigshi chi khami khang ga thai chi ka tha chi ko dong shiman haw re ji ne itum we mangla we athai atang ina hangai da athai hiya arong jili khale atamli athai kham thai nei da hange scholars akana the fruit is birthed by abiding yang arong jili Jisu Christali khale ji atam jili athai ji kham thai nei jilla hili kang ari wi scripture hili hang dak le athai ji itum khalata we na shoki gi meaning mane shit ka sang believers itum we na shoki gi meaning mane kha but by the Holy Spirit working through a Christian who is in vital union with Christ mangla ka thara we na ragi jine Jisu Christali ngavap tit aina khalai mi jili mangla ka thara rajang laka
hiwi athai hi matheng saki gi nei ji scholar a khan hang aya isi kakali gari shoyawe 3-4 hours shorokli isi pamawe ngayating thada ka sunge isi chena ina chili muchukhuye packing thada ko tong gari chili changda lene isi mila khachung awe chena packing jila khachung naga ara mazat paila shorok chili pam khaine chene ina chili thada pam pam laga muchuke Jishu Krista I vereshine I Jishu accept sahaire jisalala manglang tara masangaka athai mam thai phumre liang kachiwa gari jili packing sa ser khaine destination thada apam jili washung khawai lunghar li washung ka khawai sa khaine khagari ji mamya chuda mazat paila pam da khlaini jilla delay sa khaidala horde le lekha ka shungi gi ji ngaya tamang tingai na ka shungai delay sa wei jilla gari ji le salala jisuli accept side ji salala na ina Jishu Krista wi mangla ka thar ji accept masaka gari ji mazat mare apam ji ma shung mare program ji shoy haure ayawi shokai ochochi ajing sa saga I aji program maka nangrar mare kajiwa nga yating niraka shungi jila I maka nang mare jena mangla ka thara masang ka na iwi mirin hi jishuli kuisang haire gajiji athai ji mamate ka mahang pai mani jine apam ji ma shung mare jine itumi 75 years 100 years 125 years 150 years mayon yon naga apam ji ma washung pai sine ji itum thukla ina muchuk sai achakum centenary sai ajukum women's we platinum sai ringpai iwi mirin ni platinum jubilee khanira sange kharar barar gai ne ila church we platinum jubilee ji ka sange ngai la gai na naga aju women's we platinum jubilee li ka sange mahaide itum hi katha jubilee hi mahaide itum sang shabda khale hi ajukum hiwi jubilee masangrala kanthui khai kya khale de la itum na thai set le ram naw bing na ichi shim khulien nung da kanthui ere ka jubilee khamyon jina akachang ne ji baji mning mane ina khang pawa na ina jubilee mayon da khale hi na iwi mirin ni jubilee mayon da le da ji baji na akachang ne Khanawa sada Bible passage akamang pasho hauke 1 Corinthians 2:14 1 Corinthians 2:14 ni da pihaidle mangla magsanga mi china varewi lemet khami mi chi makhuirar mana chikatha mi chi thaising ga khuila malai mana kala chi awiwanga kakhalat makhalai thahawa kaja chiwi aman kasakchi mangla rinwi pai sin aina thaigi kachina 1 Corinthians 2:14 ngana kui khai psycho really ach ngaya mangla ka tharana ot salaga athai kham thaya mirin ngasa khawai kala women's willa achiwi jubilee kamyon platinum jubilee kamyon yaina manga ava maida mangla rinni
Paikar Gachui Ngasarano, the Hanglo Kupsangauge, Reverend Somi Serano. Ningshinai itumi preacher Miss Linda Ngazin Maili. Mirin Kathar samgapangwi athai kachiwi tuipongli mai sai na itumli mathala gaina washung wa paila gaina share samila gai re rana somida nawi uklungwi ka hau jila samgapang ngasala krono gaji itumi se hasakne na khalai wi wang Lunghar Baptist Church wi members itum gatonga madaila gaina youth itum bing Vivrawi Mingle, Lang Songai Lako, Jihila, Hangai Hawe. Itum Saikoro Wivang, so come your message, Sala Kai Reg, we should Kasang Jahan Lake Jawe. Aring Ya, Khokharum Gazibili, upon a day the Shurukwimi Gahai, Natum Saikorali, Ningshlakare, Vivrana Somi Lakrano, Ishui Mother Church, Pungyo Baptist Church, we choir. Phungyo Baptist Church we choir kachitaran wow je yang katongana achila itung wivang in pala kaina la gasa ta than mila kai re special numbers lam thala kaina itumli masot la present samila kai re ning shishi hai re nathungmi khamatha rokshot ji rivrana matai me da shijin me da so khamya mirin Karinga Mipu Avavu choir members Avavu Sasirano Gila Hangai Lake Bianis la Lanao Nasaye choir master la Lanao Nasaye Langsongai Lake Kahau Lake Ishiwi Lunghar Baptist Church we choir la Hidada Tangkamang la Lumlagaina Sa Nishi Chivachang da Paninkuye Ishila Hotna Kawai Salakse Gila Hangaye Akamang Utor we service order highlight Samike 19/12/22 Monday morning 7:30 a.m. Choir seat Kalhang Baptist Church Choir. Opening hymn KL number 295 Invocation Mr. Thochang Gazingmei Chaplain Lunghar Baptist Fellowship Ukhrul. Scripture reader Chairman Sihai Kulen Women's Society. Text, Luke chapter 24, verse 48. 2 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Special number, Kalhang Choir. Preacher, Reverend Dr. Mathotmi Vusha. Topic, Mirin Katharwi Athayaw Sangmi Cameron. Closing hymn, KL number 181. Benediction, Mr. Shimringam Lungharwo Headman. Hina Akama Sagi Jiwi Service Order ne. Arava itum Ngazin we Khokharum Gaziping a Chung Sang Kabai Khokharum Lali 2360 itum Psycho Rukia Gashenam Sot Ming Room se.
ษทิ้งกระใจให้เลยละมังกระใจละเลยจริงกระใจวิบราอารีปงอาตมิตราลุงฮาร์เบปติสวิบราลุงฮาร์เบปติสเจอร์สิดีวิบราพลาดเนียมจูบลี75กักชุงะ Women's Society way run it ray community Razanga haya mangla kachibili aya jimi show ina hopokla ra ajira shungda ra gate ka kai masam phanglak la ra na thara khmi bang ra na ding chi hai rokho ra Razanga haya mangla kachibili ra na we so khamita shungmilo lunghar na ra Women's Society na ra ashwi team hina khanga jai mirin sam phangkhawai da ra team sa da lei kho ra aju Razanga hai thum psycho relieve ra na lu mission mita ra itum psycho really khanga je sam phangkhawai mirin ka thar sam phangkhawai run away in a pakhui shap khawai itum psycho really ng John Milo te chuwang na mingni pang shapo ta laye re khamadaya ra rajanga haya Lunghar Baptist Church li okthi da khlai psycho ru atachimi sho bladaniam chupli khamyon hi ena khanga je sam phangjaw khawai mi abu yo klung prohodali mi sang khawai run na lu mission Milo kala ra yola bingla prasang khawai abu ram hi ra ungsar hai rakho ra hi ka thani trai khamyon ena khanga je sam phanglaka kachicha ram li ra manglawi atha ungyaw sang shap khawai athum psycho re le pang shap rum sang milo kala ra ayawi ena ra jang ka hai thum psycho re na la ra khanga je ji sam phangjaw da manglawi atha ji thum yaw sang shap khawai ra jang ka hai thum psycho re la ra na lu mission mi da rang John Milo da ji wang na mingni sia sa ye kala ari pung adam thram pro mingni policy te le kho ra Lunghar li ra na Baptist Church abu sada clapping psycho really run in the somilo mangla we rai sari sang samilo kasaga adam rai rakho ogthi thot khanga je adam hi live ra abung raping kya khana naung raping wi bang chingram wi shimli mathi sang laga ring te lai di khla jang ra kasina ka bemram hi live ra mi kya khana nganing shapni khla jang ra Lunghar abung raping ya ra na lu mission mita mangla we rai sari sang samida naung ra agharali ham sang laga kajing ram we shong fully ra than sang ka shapa abu ng sa kawai hi ka thani trai khamayon ena ra thum psycho really pang shap ngrum sang mida athai mathai sang mila klo da jiwang na mingli se ha sa da laye ra ning chi ai ru kho aching ya mangla hiya khana na li Khokharum ra sam phang khang sak wang ra jang ga haya mangla ga jibile aching ya ra na we ka jing ram we record li ra aming ra ka pi sang mida right thum psycho ru wang so khamyang ya tampung sang sak milo ra achi mi sho matui mi vuna ra yaw sang ga haya atha ngalai ka thuma pamni yaw sang da khang sak milak lo achi we team hi ra ka changkhat ra khang je mirin sam phang ta ithum sai ko wang ra ka thara jing kum hi le ra ithum we mirin nali mi sang laga nali ham sang da ra nali yang ga laga ngachi da ra okthi khawa ithum sai ko ri ka somi lo da chi wang nali sia sa ye ithum mi program how ko phok dang na than khim wang ning shila khai ru kho ithum sai ko ri khamasai en ra ye khana we so khami khui phung ta somi da ra apom na ithum sai ko ri ka chi homi lo da pro ho ji shu Christ ming sing da ka pone amen